وبه نستعين في أمور الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mga hati-hatiranan Allah Ta'ala waktu ini na kita ning marayaw supaya ini patay makita ni Ramikyan marayaw sumutong na to na iautod na to aming karayawan day naman. Patay na yung guru mulia aming tagpo hindi may na patay itukbal ko na siya katok niyo wala. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مجيدا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتيه الله المؤمنين أجرا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliray dito mga kakasisin Allahu Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamahumaasan sing kamuha kabiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan in suara ini. Adapun in ganap pangadyan niatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hanggatus ka patantag upad. Paayat hanggatus ka patantag unum. In ayat nasabot
Suratun Nisa. Mga kakasin Allah Ta'ala, di ayat ini paltawaran sin Allah Ta'ala ang mga kakasin niya, ipon niya, bariman usog, iwan bariman babae. Mga anak po, apabila ang paltawaran in Allah Subhanahu wa Ta'ala bariman usog, iwan bariman babae, tanto in paltawaran yan. Hikakusog sin pangatayan nila mangarap patuhan. Hikakusog sin suara nila maglapal hakabayaan sin Tuhan. Hikakusog sin pito anggaw takbaran nila umalup pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, aun kabayaan sin Tuhan kato taniw, di siya magkakunahan karayawan dahil kato taniw. Kita niyo magkakunahan karayawan, kauhaan tagupat kajam, antara na to iwan sin Tuhan na to. Yanin panindog, yanin pangharad simbar iman usugi wambar iman babae. Uno yan tuanim biyaita, tathiran, jasadiyan, waruhiya. Hipagsutsi sin jasad. Hipagsutsi sin nyawalihan. Hipagsutsi sin atay. Hipagsutsi sin dila. Hipagsutsi sin pito anggaw tabaran. Mga anak po, tainghuantan yung palman sin Tuhan. Baugbog sin bariman usog, iban bariman babae. Misan pa uno yung panasat kanila, di sila maiga pa maugbogan. Iyanto nila. In pamaugbog, akarun nila yung kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to inikasanyang sinjasad, amuyad to inikasanyang sinyawalihan, kalugay nila buhi, dahon nila mangarap pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palman si mahasut si mahatinggi, ya ayyuhallazina amanu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tiyawag sin Allah Ta'ala, mga bariman usugi bang bariman babae. May niya yan tiyawag. Amurain aun pasugpatan kaniya. Malanu in jasad, malanu in nyawalihan, malanu in pangatayan, malanu maghilalaungan, malanu in pituanggaw takbaran nila, pamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sa babyad to, tiyawag sila. Unin paltawaran kanila, sin na mamaugbog na sila, siniarad nila rin kabayaan sin Tuhan, pagpahugot. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mga kamu bariman usog, iwan bariman babae, ay kamu simingod. Mga sila munafik.
ay kamu simingud, ay ra kamu imibog, hamanga sila munapik. Hasupaya ni uri mahinang tabangan. Hasupaya ni uri mahinang bagay. Hasupaya ni uri mahinang pangangandulan. Uy, mayta. Aun na nangandul ang mga munapik. Aun na nangandul ang mga nagkupur. Mataod na sa unom sa rinday na. Agad di na mangandulim Muslim hapagkahin niya Muslim. Kakawaing kapangandulanda. Amura imbar iman usug, iwan bar iman babay. Kakawaing pangatod nila habar iman usug, iwan bar iman babay, paisi. Way kalakihan. Amod tim pangatod nila. Na, Firman sinallahu ta'ala, La tashabbahu ya ma'saral mu'minina bil munafiqin. Ay kamu maningod-singod kanila. Way kaibukan kanila. Ay kamu imibog sinadat nila. Ay kamu imibog sin pagpasyal nila. Ay kamu imibog sin pakayan nila. Inbukon bar iman, yan na nangibog. Ya atudum adlaw, unimba ko pantalon, unimba ko taumpa, unimba ko badyo, unimba ko bag, unimba ko sarok. Amuin pakayan nila, kakuyaran sintuhan nila, pagliki-likian. Biya lang nawirum makawa, karayawa. Biya lang nawirum makawa, kabantukan. Sa yaon doon kanila, La tashabbahu ya ma'saral mu'minina bil munafiqin. Ay kamu simingod kanila, sinadat nila, simpakayan nila, simpagsaumbibi nila, singkatan pakaradyaan nila, sabab piyagmumulkaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Dupangon nila yung Tuhan. Akalan nila yung Tuhan. Sakali, simingod kau kanila yan. Akalan nila yung bariman. Sakali, simingod kau kanila yan. Di nila ra kaakalan yung bariman. Di nila ra kaakalan yung Tuhan. Mayta, palihalaun sinallahu ta'ala imbar iman usug ibang bariman babai. Dahil nga sabab yan, Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ay kamu simingod kanila, ay kamu mangibog kanila, impangibog niyo, impaningod-singod niyo kanila, awanan wa asdikaan lakum. Tatabangan niyo kanila, inbukon kamu patabangon kanila. May tayad to. Sababin sila yan, pungon nila, inding hatuhan. Yawaddu alladhina kafaru law takfuruna kama kafaru patakunu sawa. Yung kabayaan nila yan, yung mga munapik yan, iwan sin mga nagkupur patuhan, iwan sin sa barang di makadakabayaan sin Tuhan, bang mayan kita niyo makupur na biya kadla. Nabang makupo na biya kanila sali na katan, wayroon na. Inna kabidda dakuman, bariman usug, ibang bariman babay. Ay kamu luma sa kanila, ay kamu imibog kanila, paglasa sadya kamu bariman usug, ibang bariman babay. Ay kamu tumabang kanila, ay kamu magbakaywan kanila, pagtabang sadya kamu, pagbakay sadya kamu, bariman usugi bang bariman babay. Wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya ba. Yung bariman usugi bang bariman babay, ubus na yung baita sintuhan dahing papanagnaan, magbakay.
magkasilasa, magtulong tawang, haatulan, kabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampain mga munafikin, ampain mga zalimin, ampain mga kafirin, magtulong tawang, kumawa karayawan pabaran. Laong si mga bata bago, personal interest. Kumawa karayawan pabaran. Ampay bariman, bukun kumawa karayawan pabaran, ing karayawan niya pa, hipangdihil niya pa. Bangong karayawan niya, hipangdihil niya, bukun siya mangawa, mangdihil siya kaaki. Na, pagka sila sasadya kamo, mga kamo bariman magkay. Na, bangyad to hinangon sing kamo. Simingod kamo sin lakujangang nila. Simingog kamo sin kataan pakaradyaan nila. Sin pagmain-main nila riha dunya inimibog kamo. Magtulong tawang kamo. Magbakay na kamo iwan sin sila. Ing kamo bariman sali-sali di na kamo makapagbakay. Aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Tinggalan niyo na yung pagbakay niyo ang bariman, simbiyata sintuhan pagbakay kamo, pagkasilasa kamo, maglanggong kamo, di niyo na yadto hinangon yung bihad to ragbos. Sa mga munapik, kinindahon niyo magbakay, mga zalimin, indahon niyo magbakay, mga kapirin, indahon niyo magbakay. Na, uno yung kabayaan niyo. At sabab sim pagbakay niyo yadto. Kabayaan niyo na. Mahinang nad tuway nad. Sin, di na kamuta bangun sintuhan na kabuhi sambil pakamatay. Mga anak ka po, di makatabang imbaran mo, pabaran mo. Di makatabang impagkahimukay mo. Im makatabang amura, impangagad mo, hakabayaan sintuhan mo. Hinangun mo indaakan, iban tangkisan mo inliangan. Nari nga sabab yan, ay muhina nga, impaningod-singod mo ha mga sila tao mangi patuhan, ha mga tao nang dural patuhan, ha mga tao halipulo pa Allah subhanahu wa ta'ala, impagbagay mo iwan sila, impaningod-singod mo iwan sila, hip kasiksa kay mo hakabuhi iwan hadlaw ka na, waliyan billah. Palman pa sin Allah ta'ala. Innal munafiqin. In mga sila munafik yan. In mga sila zalimin yan. In mga sila nangakkal na nipupatuhan. Tipo nila yung pagtuhan. Sindi nila ramatipo. Tipo nila yung bariman. Sindi nila ramatipo. In mga sila yan. Banghaadlaw susungon. Darkil asfali minan nar. Yad to habulian sina pinal ka jahannam. Misyuan ni nagbayta Tuhan. Kaya ingatan ini sinta o katantahan. Sabi akari magliki-liki sa dyan tao. Kilayad tulong ni nabi. Habulian sina pinal ka jahannam. Manghukum siya kaari. Bukun siya imingat. Bukun siya tumangkis. Sa hukumun nin tao, sila yan tulong na. Imang hukum Tuhan da. Biyayta sa jakato taniw, darawa, kansang nakaw tangkis, kansang nakaw tapuk, kansang nakaw akad sing kabayaan sin Allahu Ta'ala, sababin sila ini. Biyahali nakaw sin Tuhan, in sila ini, halhulian sin apinal ka jahannam waliyadu billah. Walan tajida lahum nasira. Way nakabakan nila, tumabang kanila. Walan tajida lahu nasiran yansuruhum min azabillahi yawmal qiyamah. Nabang way na makatabang kay mununin hati na yan. Khatabun linari jahannam. La takunu khataban linari jahannam. Anta wa ahlika. In sila ini.
Way man makatabang kanila, dungol na sila sinapinal ka jahannam. Ay mo hinang imbaran mo, iban sin ahli mo, mahinang dungol sinapinal ka jahannam. Wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Imma nga sila halipulo pa Tuhan, imma nga sila nagkupur, imma nga sila nang jural pa Allah subhanahu wa ta'ala, hataud sin pangalta nila, hataud sin kakaya-kayaan nila, lan tughniya anhum min Allahi syai'a. Dihi katabang kanila. Dihi kaulong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to sabab nang jural sila patuhan, di nila agaruning kabayaan sin Tuhan. Iniagad nila ra napso nila, iniagad nila ra sahwat nila, iniagad nila ra akal nila. Naparman sin Allah ta'ala, wa ulaika hum waqudun nar. Sila yan, parman si mahasut si mahatinggi, doongol sinapinal ka jahannam. Way na makatabang kanila, hadlaw ka na, diya dunya na mataod makatabang kanila. Sa hadlaw susungon, parman sin Allah ta'ala, walan tajida lahum nasira. Way roon na makatabang kanila. Ang paimbar iman, tiyatabang sila riya dunya, tiyatabang sila hadlaw ka na. Dahil nga sabab yan, magasubo sila. Haunin tatabangan sin Tuhan kaniyo. Sinway roon sin niyo, sinway roon kakaya-kayaan niyo. Tuhan, dayahan sila pagsambayang. Dayahan sila pagpuasa. Dayahan sila pangadatan. Dayahan sila pagsaumbimi. Dayahan sila daakan sin Allah Ta'ala. Dayahan sila halihangan sin Allah Ta'ala. Bukon sila kuriputa sambayang. Bukon sila kuriputa pagibadat. Bukon sila kuriputa pagtaat. Bukon sila kuriputa pangadatan. Bukon sila kuriput magtaat iban magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dayahan sila, mamura sila. Mga anak po. Parman pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagpakuyag ha mga bariman. Uno yan parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhina tabu. Inulong sin Allah Ta'ala. Tiyatawag na yung naghinang pamarayaw. Tiyatawag niya pa yung naghinang pamangi. Unin paltawakan niya mga tao na ginang mangi. Ay niubog tuwa inulong ko kaniyo. Ay niubog tuwa in rahmat ko kaniyo. Ay niubog tuwa in karayawan ko kaniyo. Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Parman si mahasut si mahatinggi, sa bunal to din ako ini. Amunin Tuhan niyo, nagpapanjarikan niyo, baying ulungon, baying ampunon. Nagdusa ka, mga yuko kaampunan, ampunon da ka sin Allah Ta'ala. Ay mo trudbog to in hulat-hulat mo. Ampunon ka sin Tuhan. Sakawa, biya dining kari, magtawat na kau sin pagtawat kabayaan sinto. Ay kau magtawat sin kabayaan mo. Sanggup na kau patuhan mo. Pagpupusyad to. Para yawain pamarat sayam. Agaraim pag-iman sa bunal. Agaraim panauhid sa bunal. Agaraim pangakadasara bunal. Liman taba wa amana wa amila salihan summahtada. Amma limarayaw in kabayaan sin Tuhan. Bukunin amalan mo, alaw mayad tuwing singuran ko.
Way roon tao man dyan singuran mo. Way. Bangaon tao man dyan singuran mo, amuraing kanabihan iwan karasulan. Ang pain tao, mabiya ka artista. Alaw mayad to singuran ko, hang katingog kami, hang kapanggayo kami, singuran ko yung badyo niya, singuran ko yung taumpa niya, singuran ko yung tukong-tukong niya, singuran ko yung badyo niya, singuran ko yung pungot niya, singuran ko yung gunting niya, ayaw. Yung pasinguran ka tutan mo, kanabihan iwan simyakan kaniya. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Way makawa mo suntuan hata wala masana to ini. Sabab naginggitin tao. Sababin tao nagyan ako yung marewreng kaniya, popularity ako halaong sinula na mo. Ako yung popular halaong sinana mo. Di, ayaw. Nampakaw rumayaw, uswatun hasanah. Suntuan pamarayaw, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Suntuan karayaw kabuhi, hisiu simmabaya. Simmasanyang siya kabuhi, iban simmasanyang siya adlaw kana-kana, amuna impang Hindu, sin kanabihan, iban sin karasulan, iammalansin sila, iammalansin miyakan kanila. Na, uno yan mga tuan, illalladhina tabu, malaingkan bang sila, nangayo kamaapan, nagtawbat na sila pa Allahu Ta'ala, iagad nila yung atulan pagtawban, hikarwa, wa aslahu, diayaw nila na, in mangi, unin hati na sindiayaw nila na yung mangi, iammalan nila na, impaammalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasamu billah, iban, nanggayunggong na sila hakitab sin Tuhan, amin piyaramaun kanila, aula-aula na Quran mahamulya, iwan sin hadis sin nabi, sabab amuyan yung pagbawagbukan sin kita niyo, amuyan yung paghambukan sin atay na to, amuyan yung paghambukan sin suara na to, amuyan yung paghambukan sin pituang gawta-baran na to, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amrun tauqifi, daakan daing hatuhan wahi, amod tim pag-akaransin kita. Amod tim pag-aarama. Bukun akal, bukun napsu, bukun hansam, bukun ingat, im pag-akaransin katantan, pataallo kunin akal, pataallo kunin napsu, pataallo kunin ingat, pa kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tasamu billah. Panggayunggong kamu hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu, wa akhlasu dinahum lillah. Paghihilas kamu pa Tuhan. Yung kataan lapal niyo, khalisan lillah. Yung kataan itikad niyo, khalisan lillah. Yung kataan amal niyo, khalisan lillah. Unin makna sin khalisan lillah. La yabtaguna bi'amalihim illa liwajhillah. Inhinang niya yung katantan, maksud niya, impiyuhong niya karayawan tutungbasan din nga Tuhan. Bukon siya magpakulal hata usog marayaw. Bukon siya magpakulal halawm singkaw man taugan narul. Sarawa lillah. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Di sila mabaya. Daing hatao. Tutungbasan, ibang pagsukur. Biya untuan mag-amal. Uy, misan lang na nagsukur ka ako.
Uy, misan law na, nag-thank you ka ako. Imbar iman, amo na yung kuyag niya, uy, mag-thank you ka niya. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Na, uy man mag-thank you ka niya. Dahil haadlaw nilaw ni. Di na ako magmurakan niya. Pula mo lang na, uy, misan nagsyukur ka ako. Na mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, di da magpanglupasin Tuhan karayawan. Kaya magpanglupas karayawan, baran niya, sila, iwan singkamu. Ampay na Allah Ta'ala, di niya lupasun ing karayawan na hinang sinipon niya, bang mayan hasalakan, miyagad, hapang hindu, sin kanabihan iwang karasulan, amin naraak niya, maun kanila. Na, nag-ihlas man sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila miyuhong kuyag. Dahil nga pagkahin nila, impiyuhong nila kuyag dahil nga Tuhan. Yakununa fi jamaatil mu'minina fid dunya wa yawmal qiyamah. Palamurun na sila sintuhan hatumpukan simbar iban. Di sila lumamud hatumpukan sing kahalubiluhan. Di sila lumamud hatumpukan kumawa gulalan. Tumapok sila. Sakawa, madto sila. Pakabayaan sintuhan, Tuhanin maggulal kanila, Tuhanin magpi kanila, iban sin naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila. Tiyanto nila yung katan mano siya ini, himiskin iban hirayahan, barhajat katantan sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wasawpa yu'tihimullahu al-ajrum fid dunya wal ajru fil akhirah. Tuhan mang dirihil. Tuhan hindi kakabusan dirihilan. Ang pengkato taniyo. Himiskin kakabusan da. Hirayahan kakabusan da. Nabitan na kita niyo sin Tuhan. Siya indayahan. Siya magdirihil. Imbar iman harap nila madto na parman sin Allah Ta'ala yu'tihim fid dunya wa yu'tihim fil akhirah. Dihilan na mo sila hadunya, iwan dihilan na mo sila hadlaw akhirat. Imakasusa, di ma-identify sin tao kaya dihilan na siya. Imbar iman, ma-identify niya. Aun alamat, aun pangilahan, sin kialasahan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunudayan, paulaika ma'al mu'minin. Nawang nila hinang na, in pagtawad, hikarua, hiatul nila na, in atay nila, in dila nila, in pito ang gautabaran nila harap patuhan. Ini katu na maugbog na sila. Haraakan. Himuyag na sila haraakan. Imasto na sila haliangan. Ini katu. Ikaupat. Nag-ihlas na sila patuhan. Parman sin Allah Ta'ala. Paulaika ma'al mu'minin. In sila yan. Lamud na habar iman na kauna. Amin miya kada kanabihan, magkagunahan kita niyo bariman pangagada kanabihan, bukon kita niyo magkagunahan bariman pangagad kanila, bangagad kan kuan, pangagad kan dasiusiu na. Magkagunahan kita niyo bariman pangagada kanabihan ni bana karasulan. Maita, inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu.
Firman sinallahu ta'ala, abangun iban protektahan sin Tuhan yang beriman usug iban beriman babay. May tayad to. Nagtawat sila pa Tuhan. May tayad to. Yamalan nila yung kabayaan sin Tuhan. May tayad to. Nag-ilas sila kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun sila nag-ilas, hakabayaan niya, iwan kabayaan nila. Nahinang nila man, yung bihad turagbus. Palamuron na sila tumpukan simbar iman, miyaga da kanabihan iwan na karasulan. Wasawpa yu'tillahu mu'minina ajran azima. Wasawpa yu'tillahu al-mu'minina ajran azima. Tung dahirihi sin Tuhan. Inyariha dunya kiarihil na. Inadlaw susungun. Yang pahirihil. Susungun irihil da kanila. Inuno yan. In tutungbasan sa lagu-lagu. In tutungbasan mulya. Unin tutungbasan mulya yan. Hasabab sin pag-iman nila, hasabab sin pagtaat nila, hasabab sin pag-amal nila, wa huwal janna darul muttaqin. Amo na insulga, paghulaan sin mga sila nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sindaakan kiukuyakan, limayo deng ha hinang magibuga hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, in ayat amuyaddo. Aun beta kato taniu si mga sila nakauna akabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas. Naghutba siya. Inlapal niya hutba ayyuhan nas. Bukun ayyuhal mu'min. Sagawa siya mua niya. Bangsa mua agad in bariman iban simbukun bariman. Uno yan tuan, halummu ila rabbikum. Alupan niyo ay niutay kuring kabayaan sin Tuhan niyo. Mga anak ka po, nanaykod na imaraya usog di nga kabayaan sin Tuhan, hansam da kulong ni. Nanaykod na imaingat di nga kabayaan sin Tuhan, maingat da kulong niya, scientist da ko. Firman sin Allah Ta'ala, pamanit taba'a hudaya, pala yadillu wa la yafqah. Taputan ni Adam, betaan, iwan sin suring sing-sing ni. Hisiu si magad sin pamandu day nga Tuhan. Pala diluri na siya malawong. Di siya manglawong. Makasusa, naglawong-lawong na manusia, himinang pasing kalawungan. Bangman niya mapuso in sumping yariya dunya. Di na siya tumakad sin sumping-sumping hadlaw ka na kana. Firman pa sin Allah Ta'ala, ummatin, wa man a'rada an jikri, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Yung si manusia di na makadsin Quran, tay Quran niya nain panghindo sing Quran, di na siyan maighalawang problema, di na siyan maighalawang kasusahan, di na siyan maighalawang kasigpitan. Misan pa'y mangatod niya halawang siya karayawan, pangatod niya halawang siya kasanyangan. Pamanit tabahudaya, bang niya akaroon ng pamandu day nga Tuhan, amin piara panagnaan. Kan Adam, kahinapusan junjungan alayhi salatu wassalam, pala yadillu wa la yaqqa. Di siya malawang magtuhan.
Di siya malawong magsambahayang. Di siya malawong magibadat. Di siya malawong nga pangadatan. Di siya malawong nga kataan pakaradyaan. Naglawong na mga anak ka po. Kakiyuan in tao, nalawong kulong na inyad to. Naingat ako rin kaniya. Wala yaska, iwan di kau kumangi hadlaw ka na ka na. Di kau magmula halawang singkubul. Di kau magmula bang marayaw na yung kubul, pakubulan mo, manuituyan na kau. Na, akbilu halummu ila rabbikum. Ano pa niyo yung kabayaan sintuhan niyo? Ay no tayo kuri. Ay niyo akarin pikilan niyo. Ay niyo akarin napso niyo. Ay niyo akarin hansam niyo. Ay niyo akarain kabayaan niyo. Maita. Innama kalla wa kapa khairun. Indirihilan kato taniusin Tuhan aun tiyo-tiyo aun mataon. Intupungan kato taniusin Tuhan aun tupungan tiyo-tiyo aun tupungan mataon. Intupungan kaniya tiyo-tiyo. Ampan niya iyaga din kabayaan sin Tuhan. Khairun, dumayaw siya kabuhi, iban dumayaw siya kamatay. Maita, nagrida siya. Mimma kasura wa alha. Dahil si mataod, di na siya makaibadat marayaw, nalirap na siya sinhansam niya, nalirap na siya sin pakaradyaan niya, nasasaw na siya sin mataod, di niya na hinanguning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Amod timbiyay ta kato taniyo sin junjungan. Alayhi salatu wassalam. Na, unoin maksud niya yan, mga anak ka po. Alamat anna Allah yuhibbu. Aun pangilahan sin Allah Ta'ala kialasahan na kao. Sakali ningaton sa jasintaw, alamat lang nakialasahan na ko sintaw yaon. Ayaw. Kakausan da sintuhan yung pangatayan niya palasahon kay mo. Sa di mo kakausan, imano siya palasahon kay mo. Anak muri mo kakausan, apo muri mo kakausan, sambil baran muri mo kakausan, palasahon mo baran mo. Pula mo baran mo, nari mo kakausan palasahon na baran mo. Nabi adin nendo kay Allah Ta'ala kakausan niya palasahon ning kataan piyapan dyan. Dahil nga sabab yan, irhamu turhamu. Paglasa kamu kabayaan sintuhan, kalasahan kamu sintuhan. Isiyo-siyo yung kialasahan sintuhan, pawaitaan sintuhan inatasin langit, kialasahan ko. Lasahan niyo. Di kau mabaya simbihan? Nasakali, hasil pun tuan, signal. Matawad lang na kimita ka ako. Matawad lang na nag-idol ka ako. Nag-idol na kimita kay mintaw katantaan, bang wala doon yung kabayaan sintuhan, nahulog kau pamanghi. Waliyadu billah. Ampay na Allah Ta'ala. Ang paong kalasahan niya, pawaitan na tasin langit, lasahan niyo, kalasahan kuntaw yan. Pawaitan na kumi, lasahan niyo, kalasahan ko inipon ko yan. Amo yan, yung kakuyakan simbar iman. Imbukon bar iman, umarap pa sa tilait silanang, pa sa tilait similikan, pa sa tilait lubuhon daon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang di malubusin Tuhan, maglubura sila pa kaniya. Kita yan Tuhan. Na, alamat, pangilahan, kialasahan na kausin Tuhan. Uno yan Tuhan. Al-musara'a wal-mubadara ilal istighfari wat taubah. Maglumba-lumba na kamu, mag-uus-uus na kamu,
mangayo kaampunan, mangayo kamaapan, iwan magkasilasa, iwan sumanggup patuha. Amo yanin sifat si mga bariman. Amo yanin alamat kialasahan na kausintuhan. Fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Naatura na unin piyag ususan sintaw yun. Unin piyag lumba-lumbaan sintaw yun. Hikarua, in alamat, pangilahan kialasahan na kausin Allah subhanahu wa ta'ala, al-kabul pis samawati wal aud. Natayma kausin Tuhan, kataas, natayma kausin Tuhan, yan yung babaw singgum. Uno yan natin yan. Kaya pamahalayak kau sintuhan ini kau tahu marayaw kaniya tasil langit. Kaya pamahalayak kau sintuhan ini kau tahu marayaw kau patuhan nyari hababaw singgumi. Nakitaan ini inhinang si manusia biyaw. In tahu marayaw mapagwa siya tahu mangi. Sabab mayta, opposition. Sabab mayta, nagato. Yung bariman, way opposition. Bangaon, iban niyan, kimangi, putikan niya. Tabangan niya, pangayuan niya ruwaa. Yan, impamagbog sin bariman. Amo yan yung panghindo sing karasulan ibang kanabihan. May tayad to. Sababin siya sa satsin saitan. Tabangan niya mga tuha saitan. Bukon niya kaagit tabangan ni saitan magpisukuha kay mangud niya. Tayan tuhan. Kauhan, tagupat ka dyan, halawang pagjiharan kita niyo. Na, magtulong tiyawang kita niyo. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Pagtulong tawang kamu, pamarayaw kabayaan sintuhan, makada kabayaan niya. Ay sadya kamu magtulong tawang hakabayaan niyo, makada kabayaan niyo. Malusong na kamu. Al-kabul fis samawati wal aud. Natayma ka wa taasil langit, natayma ka yari hababaw singgumi, hahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hikatu, manfaatun linnas. Makarihil kau karayawan na pagkay mo manusia. Buhi ibang patay. Naglalawak, iwan nagsusuok. Nakarihil kau karayawan habuhi, nakarihil kau karayawan na patay. May tayad to. Iagad mo yung kabayaan sin Tuhan. May tayad to. Iagad mo yung panghindo sin Nabi. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Nami abot nin waktu, mga anak po, magtayon kita ni wakabayaan sin Tuhan. Lanuan na to, injasad na to, nanuan na to, inyawalihan na to, lanuan na to, inatay na to, lanuan na to, insuara na to, lanuan na to, impito ang gauta baran na to, biya din kagi maglanu, magadharaakan, iwan tumangkis haliangan. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.